Lisabon, grad sa najviše pločica na svetu. Naravno, razlog je velika vlažnost. Međutim, čak i kada kiša pada, u Lisabonu je prijatno. Verovatno zbog lepote građevina, ambijenta i preukusne hrane. Čini vam se kao da je vreme stalo, ali to vam se samo čini, jer Portugalci žele da sačuvaju ono što vredi i da to drugi mogu da vide i da uživaju u tome. Metro im savršeno funkcioniše, ali koristite ga samo kada izričito žurite negde. Ostali vidovi transporta idu lagano zbog velikog broja semafora. Najbolje je voziti se stoletnim tramvajima. Oni će vas dovesti do vidikovaca Alfame. Potrudite se da se što duže zadržite na njima. Reka Težo prirodna je okeanska marina. Pijaca je posebna priča. Zapravo, manji deo je klasična pijaca, a veći deo je otvoreni restoran. Ali ne brinite, restorana imate na svakom ćošku. Bakalar je svuda i predlažem da probate osnovna dva načina spremanja. Bakalar u kremu je zaista mnogo kaloričan, ali i naravno ukusan. Drugi način mnogo bolje ide uz čuvena portugalska vina. Svakako nećete propustiti čuveni kolač pastel de nata, za koji kažu da je baš ovde najbolji. Da rezimiram, ovo je prvi grad za koji mi je 5 dana bilo malo.